Kuringana na marua kuri MUIKAIRIRI wa bodi ya ruhonge rwa NHIF Michael Kamau tariki 29 mweri muhituku ngwataniro ya ene thibitari cia andu KIUMBE ICAGINI maugite NHIF ni yagararire wiguano wa ngirimiti iria mekaniriire ya kurekagiriria kigina kia mahuthiro ma arwaru o kiambiriria-ini kia mieri 3. MUIKAIRIRI wa ngwataniro ino Brian LISHENGA ataririe ati riu gukoretwo na ngucanio irethegea na mwihoko wa thibitari ici kwamukira mbeca riu uhanite tawaringa ihiga. Na tulikuwa tumepewa hakikisho ya kwamba kufikia mwezi wa 5 ukianza karibu tarehe 5 hivi hayo malipo yatakuwa yamefanywa. Tukakubali, ingawa hiyo ilikuwa delay bado, lakini tukakubali kwa sababu tulielezwa kwamba tunazo changamoto za kifedha katika serikali. GUCERITHIRIO kwa mbeca ici gucungiririe thibitari nyingi kuremererwo ni gutwarithia na mbere mihang'o ya o muthenya ari hamwe na kugura dawa na kuriha aruti a wira. Tumekuwa tukipatia NHIF credit kwa sababu wakati unatibu bila kulipwa hiyo unapatiana credit, na tumepatia NHIF credit ya mabilioni ya pesa, na imefika mahali hiyo credit hatuna uwezo wa kupatiana. Thiini wa marua maya ngwataniro ino ni arutite mukana wa kurugamia motungata ma NHIF na handu-ini ho gukuria arugamiriri a thibitari ciothe gukuithia garama ya urigitani arwaru aria maracaria motungata maya riu magibatara kuriha mbeca farifari. Kuanzia tarehe 31 mwezi wa 5 wale beneficiaries wa NHIF ambao wanakuja kupata matibabu ya outpatient, kwa sababu hatuwezi kujimudu tena, itawabidi wagaramie matibabu kwa kulipa pesa. Hamwe na motungata maria arwaru maririhagira ni marihi ma kuona dagitari, marihi ma ithimi cia laboratory, orundu umwe na marihi ma kwamukira dawa. Generally cost itakuwa between 1,000-1,500 kwa magonjwa ya kawaida, na ikiwa ni yale magonjwa sugu ama chronic illnesses kama diabetes ama high blood pressure, unajua gharama ya matibabu ya hayo magonjwa iko juu. Kwa hivyo tuna expect consultation itafika maybe hata 3,000. Akiaria hindi ya mabura magukungwira muthi wa madaraka, mutongoria wa bururi ni eraniire ati thirikari ni gukorwo igitabania mugaruruku ruhonge-ini rwa NHIF. Ona kuhanura uguo, LISHENGA akiuga gucenjia ritwa tu ti kuiganu amu ruhonge ruru rukoretwo rugithua kwa ihinda iraya. We are reforming the National Health Insurance Fund to meet the urgent needs of Kenyans at the bottom of the socio-economic structure by actualizing its purpose as a social medical insurance facility. Financial management iko mbaya katika NHIF, na pia tunaita revenue base, ile kiwango cha pesa ambacho NHIF iko nacho iko chini. Handu-ini ha KAMEME TV, jitagwo Ngina wa Waduro.